kumslo inavi rilakhi chigitache tupula ni tsala khatani kini no mukupungu ishe ge khas sa Kithe akoto khami pisni rilakhi chigso anigini salolo news 18 sa Kithe no pikeuno Bangladesh ga khu chief prosecutor Tajul Islam no anigini salolo pikeuno ovekyu khatani kini no mukubdimpe ani khingo sagi khidolo ni Bangladesh ga khulo timik to mono ni Bangladesh ga khu yepikasho amno kemo kelauno I gona la chile kiulo security officials coming political activists kami aka khuka have kiu tipo ye tipo glo kila ni Bangladesh ga khu prime minister si chekiu Sheikh Hasina ganguno timik tomo aka khuka have kiu ke eno Ayeghiqha kilono li pithive masai eno death penalty li samasai ipp eno li ki kumono ni Bangladesh ga khu home minister si chekiu asa duzaman khan ye Ayeghiqha kilono pa pithive masai ipp asa ki tieno pikiuno ovekyu katini kini no mukubdimpe ani khingo sagi khidolo akotono Bangladesh ga khu kipimi kono pana Bangladesh ga khu yepika prime minister Sheikh Hasina ngo li golam la chike khosu panung bloke mo kelauno I gona la chileve ipi eno panung no I gona la chile ki tipo ye Bangladesh ga khu yepika no kipimi ko gangno akamla shike pu service kami khakits mo vekyu gangno ipi eno quota system HP shimo vekyu gangno ipi eno Bangladesh mi kono panaga khu yepika so amlo kemo kelauno panaga khu prime minister Sheikh Hasina pithiveni pi akpu sive ki gongno lina panung sa kelauno li ka khus shopen ki gongno India ga khu la poi hive ipi woman news sa gi tieno pi kiuno ai khala air force wishina nu eno air force wishmi kumsu dola akum to sha ki ga khu ye United States Air Force ipi akiniu the second powerful air force no Russia ga khu Air Force ipi akutu no India ga khu Air Force ipi itagi asa gi tino pikeuno Air Force wishmi kumsu dola akum to sha ke ko dolo China ga khu na top 3 sha chen kemu itihe India ga khu na China ga khu vechawai ipi ena itihe India ga khu na top 3 longol vai ipi ena India ga khu Air Force na the third strongest air force in the world title itul vai ipi rilakhi chigso anigini salolo Asian News International Society teno pikeuno United States ga khuno India ga khu vilo Russia ga khu launa amiza khukelo ipi akum to she warning cha chin kimo India ga khuna itik tolomo Russia ga khu launa tamona amiza khula chani ipi tigamuno United States of America ga khu President Donald Trump ye ishik tolomo India ga khu show amlokel chamoi ipi tigamuno India ga khu Congress Member of Parliament MP Shakyu Imran Masud na pikeuno ni India ga khu no Russia ga khu launa amiza khula chekyu hipolo United States ga khu President no amloke chmo kyu hipo ye HP kumoi eno ni India ga khu vilo Russia ga khu launa amiza khukelo pichekyu lo ni India ga khu Prime Minister Narendra Modi no Donald Trump asalaki mo coach le chmoi ipi itagi Imran Masud no pamloke mo kyu sa pikyu no Donald Trump ye ni India ga khu papu kesha ku ganguno United States ga khu President no thoka kumse ni India ga khu Prime Minister vilo pikyu lo ni India ga khu Prime Minister no ku samo pa coach le chmo kya ipi pamloke mo kyu sa pi ipi pana pikyu no Donald Trump hamara bap hai kya is Donald Trump our father why did he tell us everything while our Prime Minister is silent ipi itagi pana pikyu no salanomo United States ga khu no ni India ga khu sa se kumsa hidi shi chemo ke pusha ye United States ga khu he thosla toy hidi aloshi shimlai ipi itagi pana pikyu no khetani kini no muku pungum pe hipo oveki mozakhila kugo ni India ga khu ngo Pakistan ga khu na agushi kyulo China ga khu na agushina nu la Pakistan ga khu kupu cheni ipi ikimo kuna ga khu mo ni India ga khu kupu chemoi eno United States ga khu he ni India ga khu kupu chemoi ipi itagi pano pikeuno Russia ga khu ye khagila no mo ni India ga khu sa sa aksau ki view ga khu shicheni ipi nungna kamsu chekimo aksau ki view ku chokumoi ipi eno ni India ga khu no ktaumi ga khu ave pushi kiulo ni India ga khu kupun kiu momu sa phun kiu ga khu ye lakhi mo kai ipi India ga khu Manipur states la Kuki Liberation Army let khulun KLAL ipi kiu galam yakono pikiu no Manipur state la president rule pay tha che kiu suche dolo meite mi yakono popular government la pelvenia no I gona pukap cha chini ipi
Itaki panong na pikiw no, Meitei BJP MLM ko no, Manipur State Law, Popular Government la Pelvenia no, ko na pagkapta chikiw hipo suche dolo. Sala no mo, ni kukizo mi sakpemya ko dolo, kwalo no. Meitei BJP MLM ko sasa, Popular Government la Pelvenia no, kumsa akapuga shike pusha ye. Ningo Kuki Liberation Army led kulun KLAL galam ya kongo. United Kuki National Army, UKNA galam ya kono, ko na agime panong suke push na ni ipi. OVQ pinido lo, Meitei BJP MLM kono, Manipur State lo, Popular Government la Pelvenia no, India gaku yepika sas, akakapsashnia no, Delhi pugelo ukiw lo, India gaku Central yepika no, panong coach lekiw no. Nongo Meitei BJP MLM ko liki no, ningo psanya no ikikiw hipo ye HP kumoy. Nongo Meitei BJP MLM kono, Manipur Naga MLM ko sas, ikikepushimu, ningo na Popular Government lamlay ipi. Central yepikono, tishi panong coach leki wongno. Ikimu, kukizo MLA kogi ikimasay ipi. Central yepikono, tishi panong coach leki wongno, Meitei MLA kumlo iwono shikik devese ipi. Itaki asagi teno pikiuno, kukizo miyakono Meitei MLA kopelo, Manipur State Law, Popular Government la pelvepe monyano, iwono pukapsa chini ipi. Tigong kukizo halami kono, pano kukizo MLA kopelo, Meitei MLA ko sas, akapahu tipo shipeni shamoy ipi. Kukizo mi kono kumsekiuno, salano pana kukizo MLA kono, Meitei MLA ko sas, akapahu shimo kepushaye. Manipur State Law, Popular Government la pemlay ipi kumse ipi. Tigong panong pana kukizo MLA kopelo, Meitei MLA ko hola kisupeni shamoy ipi. Itaki panong na kumsekiw no, sala no mo pano kukizo MLA kono, Meitei mi ko sasa akapushi mo kepushaye. India ka ku yipi ka na separate administration, kukizo mi ko sukepush na ni ipi kumse ipi. Amtaki chigisni muchulani salolo, Reuters sasagi tino pikiw no, muchulani salolo, Afghanistan ka ku, wutu pivilo, Pakistan ka ku wushmi ko na ngochekiw a lakilo, suicide bomb lakim ba kiwlo, Pakistan ka ku wushmi ko dolo timsini agakahaway ipi. Tie Pakistani security officials timi punguno pe ipi. Aatipoye Pakistan gaku Waziristan region ipi. Tleno timi chiktu izave ipi. Itaki asagi tino pikiuno Pakistan gaku yepikango, Afghanistan gaku yepikana kumsa akakapsa shikiwla khata vekiw kikilono, ceasefire hutu vekimu, bomba vekiw tipoye kunako kumla kila pumlana pe ipi. Pakistan gaku no pikiuno, bom tlenam ba kiw tipoye, Afghanistan Taliban mi ko kumla shagna ni ipi. Ikimu Afghanistan Taliban kono panong coach le kiuno. Bomba kiu tipo ye ning kumla kumoy ipi panong coach leve ipi. Jagdalpur pugilon. Nexalites galami timi akhekini na chirino. Panong gushinano akhenal hopumuk te pesus surrender shikaway ipi. Relaki chigisni muchulani salalon. India Today society teno pikiuno. Jagdalpur pugilon. Nexalites galami timi akhekini na chirino, panong gushinano akhenal hopumuk te pesus surrender shikaway ipi. BJP mkolo sakpemi laki emit malafia no pikiuno, Nexalites galami kono panong gushinano surrender shiveke ko dolo kamiye, AK-47 rifle lika, chigitoku, SLR rifle lika chigisni, Insas rifle lika muguktu, Insas LMG lika laki, 303 rifle lika chigisgo, Carbine lika BD, BGL launchers gushinano chagkhake. 12 bore momo single shotguns lika 4 BD laki, pistol lika laki hipako kumsungo, agushinano kami pesus, Nexalites galami kona surrender shikaway ipi. Rilaki chigisni muchulani salolo, money control society no pikiuno, United States ga kumi, Ayeghiqha Hollywood actor JKP mi, producer JKP mi shakyu, Tom Cruise ngo, palojiliu anade armas ye, akiboshin fizuna, akhi toku dolo kuna chikimu, pama ye ikhaway kimiyeklemo vay ipi. Asagi teno pikiuno, Tom Cruise ye apnumpel hos okt ipi. Anade armas ye apnumpe shigisni ipi. Asagi teno pikiuno, anade armas ye Cuba ga kulimi, United States ga kula khusuve kemi laki ipi. Lihi actress JKP mi laki, liye. Cuba ga kumi laki kimu,
ajilana Spain mi ipi hilaki chirso ani gini putho salalo Assam state Tinsukia district lo alika ki pemi amkolakina kako pathar town lo army camp lakilo panong no hand grenade bomb khami vesu vesikilo panong ngo army dolo akum to she alka ki vekileve ipi Tilena Indian Army wushmi ko dolo tim kuthu izave ipi Tilena asa ti pola kuna chekimi tim to mono igonam sau khave ipi asa ki tino pikiuno alika ki pemi te pakoye the United Liberation Front of Assam ipi ki walami o shaganani ipi pe ipi ena amkok mano Ayeghiqha do laki dolo akum to she alka ki vekileve ipi Israel ga khungo Palestine Hamas terrorist galami kono agushimo veki wongno ite hi Gaza Strip yegalon Israel wushimi khumu kahawai ipi ena ite hi Palestine Hamas terrorist galami kono Palestine civil mi timi tomo pithivyani ipi ko asa tipo United States ga ko President Donald Trump na chulvekeno pam lokemo ve ipi pana Hamas galami ko warning sikiulo pikiuno Salanamo Palestine Hamas terrorist galam yakono Palestine civil mi timi tomo pithive chekiu hipo ye Kithe na tave mo ke pushaye ni United States ga ko ushmi yakono Gaza Strip yegala Palestine Hamas terrorist galam yikamsa pithikave ke pushnani ipi Sweden ga khulimi deputy PM shakiu iba bus no pikiuno ni ga khulo Muslim totimi tomo no burka phi pe tha chekiu hipo ye ni ga khu gamno akum sa pulaki shivai ipi ena terrorist mi timi tomo no to timi gili sipu panong no burka phi pe thano akumla loksak to mo si cheni ipi tigong no burka phi hi po ye ni ga khu Sweden la khawe masai ipi issues ta ki the he pado nong kam chu shkim thi